Evo ovako, znači kako tražimo, znači kada smo znači pronašli stranicu, jel, znači gdje se nalazi link koji je 404, znači idemo znači na cPanel ili znači na vaš hosting, kako god se zove, gdje se nalazi vaša stranica i idemo da je editujemo. U ovom slučaju ja to ne radim znači direktno na cPanelu, nego radim na svom računaru, tako da posle pohranjujem znači na cPanel. Tako da smo otvorili ovu stranicu, znači ovo ostalo zatvaramo jer nam ne treba, to je nešto od ranije, čisto da vas ne bi zbunjivalo. Znači to sve pozatvaramo. Da, ne bi bilo loše da ubacite ovdje CSS, znači čisto kako bi bio CSS cursive style. Što imam više CSS-ova, koristimo ovaj cursive style. Ok, dobro, znači to je to. Još jednom, znači da proverimo, idemo znači na search konzolu i da vidimo samo malo šta se ovdje događa. Run Chrome, evo to je ta stranica, jest, evo to je ta stranica i prosto i jednostavno ćemo da promenimo znači ovaj link. Koji je link, pa dovoljno da ga iskopiramo, možemo čak i odavde ići na ovo popravka računara, kopiraj jedan segment, znači i ovdje idemo ctrl find i ctrl v i find. I evo ga, on je tačno pronašao, znači gdje se nalazi link. Evo ga, to je taj link. E sad, koji mi link treba stavljamo ovdje? Pa onaj koji nam je aktualan. U ovom slučaju meni je aktualan link, sad ću vam reći samo sekund. Link koji mi se nalazi, znači evo ga ovdje, svet računara, kursa servisera računara. Evo ovo je pravi odgovarajući link, tako da ćemo njega da iskopiramo, dovoljno ovdje kliknemo jedan put, kopiraj, spuštamo dole i sad umjesto ovog ovdje linka stavljamo odgovarajući, znači ovo sve brišemo, sve do znaka navodnika i sad ctrl+v i to je to, idemo na save i sad ćemo da proverimo da li ovaj link valja, idemo znači na run, ja to volim u Google Chrome da uradim, evo ga ovdje, to je to, vidite ovo je putanja, znači da je to sa mog računara i sad ćemo samo jednostavno kliknemo i da vidimo da li će da bude, da li će biti, evo ga, pravi link, znači nema više ono 404, nego sad je znači ovaj pravi link, znači koji je aktualan. To je to. Sad sve što treba da uradimo jeste znači ovu stranicu kad smo sačuvali da odemo znači na cPanel i da je pohranimo na cPanelu. Kako se to radi, pokazat ću nekom drugom prilikom kako se radi na cPanelu. Ukoliko imate naravno cPanel. Ako imate neki drugi hosting, jer u principu ista je šema, tako da to je to. Eto, toliko o ovom videu za sada.